predmeta organizacija prevoza po nastavnom planu i programu 4. razreda tehničara drumskog saobraćaja. Današnja nastavna jedinica jesu kriterijumi za izbor vozila gradskog saobraćaja, a danas obrađujemo sa zakrčenost u gradskom saobraćaju na ulicama nekog grada i kako to utiče na izbor naših vozila koje ćemo da odredimo za rad na nekoj liniji, odnosno kako ćemo formiramo tu liniju javnog gradskog prevoza. Veliki broj vozila u gradovima predstavlja veliku smetnju normalnom odvijanju javnog gradskog saobraćaja. Zbog toga, prilikom izbora vozila za gradski saobraćaj treba voditi računa da ono zauzimaju što manju površinu na kolovozu, odnosno da što manje zakrčuju gradske ulice. Kao što vidimo na ovoj situaciji, praktično autobusi su pokrili svojom veličinom polovinu cele ulice i na taj način praktično koče normalno odvijanje ostalog saobraćaja. Zakrčenost se meri koeficijentom zakrčenosti koji predstavlja odnos između kapaciteta vozila i površine koju vozilo zauzima na kolovozu. Određuje se po obrascu, znači KZ, koeficijent zakrčenosti, jednako P kroz FV, gde je FV, kao što smo rekli, površina vozila koja zauzima na kolovozu i ona se dobija na osnovu proizvoda, pošto kada pogledamo iz ptičje perspektive vozilo, autobus, tramvaj ili neko drugo vozilo, trolejbus koje vozi u javnom gradskom prevozu, vidjet ćemo jedan pravougonik, pa je površinu koju zauzima to vozilo jednako širini vozila puta dužina vozila. S druge strane malo p je kapacitet vozila. Prema tome, koeficijent zakrčenosti pokazuje broj putnika koji dolazi na 1 kvadratni metar površine vozila. Ukoliko je ovaj koeficijent veći, utoliko je njegova zakrčenost manja. Praktični proračuni pokazuju da je najveći koeficijent zakrčenosti kod tramvaja, zatim kod autobusa, pa kod trolejbusa. Međutim, prilikom donošenja konačnog zaključka o zakrčenosti, odnosno kako ona utiče na određivanje, to jest na izbor vrste vozila za gradski prevoz, treba voditi računa i o tome koliko neko vozilo ima uticaj na normalno odvijanje čitavog saobraćaja u gradu. Tramvaj kao kruto šinsko vozilo, naročito u uskim ulicama gde su šine postavljene u nivou kolovoza, čini veliku smetnju normalnom odvijanju saobraćaja. Pa prema tome najviše i zakrčuje ulice. Ako su šine postavljene na posebnim trasama, situacija je sasvim drugačija. Bilo da su šine između kolovoza i trotoara, bilo da su na sredini ulice, tramvajski saobraćaj ne čini nikakvu smetnju odvijanju saobraćaja na kolovozu. A ako su šine na sredini kolovoza, onda čak i pomaže regulisanju saobraćaja, razdvaja pojedine smerove kretanja. Autobusi zbog svoje elastičnosti i mogućnosti prilagođavanja ostalim vidovima saobraćaja sa ovog stanovišta predstavljaju najpogodnije vozilo, naročito ako trasa prolazi uskim i krivudavim ulicama. S druge strane, trolejbus kao poluelastično vozilo u izvesnim slučajevima ne predstavlja smetnju za ostale vidove saobraćaja, naročito ako je trasa prava, bez mnogo krivina. Česta skretanja nisu povoljna za ovo vozilo jer se brzina mora smanjiti zbog spadanja trola, što izaziva smanjenje propusne moći ulice, a time i njihovu zakrčenost. Ovo je bila lekcija kriterijumi za izbor vozila gradskog saobraćaja, zakrčenost. Ostale lekcije ćemo obrađivati na narednim časovima. Da vidimo da li su učenici pratili moje izlaganje, odnosno da li mogu da odgovore na sljedeća pitanja: kako merimo zakrčenost i šta pokazuje praktični proračun o koeficijentu zakrčenosti.
Pa ajmo zajedno da odgovorimo. Znači, zakrčenost se meri koeficijentom zakrčenosti koji predstavlja odnos između kapaciteta vozila i površine koju vozilo zauzima na kolovozu. A praktični proračuni pokazuju da je najveći koeficijent zakrčenosti kod tramvaja, zatim kod autobusa, pa kod trolejbusa. I na kraju preporuka za vežbu. Učenici bi mogli da u kratkom eseju probaju da opišu kako bi oni izabrali vozilo za gradski prevoz u njihovom mestu stanovanja, a gde je kriterijum za izbor zakrčenost. Redovno pratite naš YouTube kanal e-učim i ukoliko imate komentare, pitanja ili sugestije, obratite nam se na naš mail corbzasve@gmail.com. Do sljedećeg časa, hvala vam na pažnji i doviđenja.